سرفم جاره ما مهوانك هي اوجي الدكتور ابراهيم شرفاني شيور مندل جواتا وزير هرما كردستان الدكتور تو جلك بخير هاتي شاندن هرما كردستان شنبيجي انجمنا ديوان انجمنا جواتا وزيران الويربو بسلوكات يوم الصباح افروجي شاندك سرعه مكتب السياسي البغداد يجبو ديفشونو يافان ركفتن جل بغداد تا چند بغداد يا پابند وان ركفتن نبره هوليرو بغداد دا بله زور سپاس براستی اگر هم صح کنه وکو باگراوند اوی بابتی بشوه که گشتی جبلی رکفنا ما تشتکی دی مازنتر یه هی کو دستوره رکخصنا اوی پیوندیت کتن نبین حکومت فدرالیا عراقی و حکومت هرما کردستان و پارزگاه دی یه عراقی اگر هم بین صح کنه وکو باگراوند حکومت فدرالی چندین ساله زور بابت گلکت هستیار ده کو گریدای آوا کرنا دولت تازه عراق سر بنمای فدرالی و حکم پیدا کرنا حکمرانی که باشد عراق ده بگیریب اوی دستوری نکرید گلک وکی من گوتی مادت زور هستیار ده جبر به چنده یعنی هند جارا مروف بینید نورماله کو حکومت که بیرنگی هزرد کتن و ابي رنگی برای خودتا آواکرنا دولت فدرالی و پیدا کرنا فلسفه و روشنبیریت فدرالیت عراق دا آسایی مروفد بین توا کو گل جا پیگیری برکفتنا و وقت بجن اتفاقیات سیاسی جنه کتن جوی منطلقی اگر ام بین صح کینه نوکه نوعا ما تیارک پیدا بول عراقی و بطیبتی حکومت سودانی و شخص رزدار سروک حکومت فدرالی محمد شیع سودانی جورا وبونك یا جورا انفتاحك یا هيد في بابتي دا و هندك مجالات ديتا پیش و ایکش اوان بابتت کو گلکت هستیار یان بجین گلکت کو گرینگ بو عراقی و تقریبا ایکش کشت هر سرکیت عراقی دا مثلا پرسا یاسا نفت و غازه یا کو تیم هرما کردستان شاند هرما کردستان چند روز البغداد و چند بجن کومبون و دانستاندن هاد نکردن و سر آستید بلند یعنی هم انجمنی وزیران عراق بخوب خود سر بابتی کومبون آقابو و برئیس فؤاد دکتر فؤاد حسین و کو جیگری سروک وزیران سرپرشتیا تیمی کی تکتن بو دارشتن یا درست کردن برهف کردن رشنویسه که یاسایه و چندین پنگابت بیاوی دایت هاتی نهاوتن و دسته که بجن سکرتاریت بو برهف کردن به رشنویسی هاتی کرن وکو ظاهر او برچاف لایان عراقی جی برهویا هی کو بیت پیش بو ابی بابتی نرميه جهات نك هلويستن واندا شبويا وكو ظاهر وكو يا ديار يا برشاف او نرمات يا هي و اوجي اماجه بيچند دن كو اگر ممكن بيتن افياسات وقتا كي قياسي دا بيتا كيفيت تواري جبجي كرني دا بچتا برلماني بوند افياساش برلمان در كيفيت وكي ما قلت كيفيت تواري جبجي كرني دا انكو يا كورتي اگر از بيجم نوع التحولك تشيبوي بس افتحوله هني ديسانا كي مثلا سر چند لاينه كي سركي يان چند هوكاره كي سركي راوستن دو امشين سر دو توارد سركي دابش كان هوكار الدركي هوكار النافخوي هوكار النافخوي بيا تحولك مواقف السياسيه همي بيك هاتا يان وحدات الفدرالي دابتا كرن شو وكو هرم شو وكو حكومه الفدرالي شو وكو باريزغا برف راز بكرنا مسار دستوري بچن انكو دستور چاوه هيا بوي شكلي بيتا جيبا جيكرن مافت همي بيك هاتايان همي وحدات بيكنيانا دولة فدرالية دات كان اتباراستي بن وهر كس هست بكتن وقتها في ياسا درد شيتن هميت فايدنا وتبرجواندية هم يادا اكيد هوصا مسار فدرالي دي برف راس درستي بچيتن دو هوكار الدركي وبطيبتي تدخلات الدركي حكومة عراقي يا فدرالي چندین ساله من بینین یعنی دستوردان درکی تدایت هین و اب دستوردانه بوده هوکاری و چندی استقرار سیاسی عراق دا پیدا نبیده به بدوی حکومت فدرالی ابی بیاویده و کو عامله که خارجی سردریه که باش بکتن و محاوله بکتن حد کی بو با دستوردان درکی بکتت حکومت عراق دا و حکومت عراق نوع
سربخویا خو استقلال خو سروریا خو سیاده خو پارزیتن اوی نوعی تو دشی رازیبونا اطراف يعني بجين وحدات الديت بكينانا دولة فدرالية كان وبشكل ده مسار فدرالية برف راسية بشتو ممكنة وكما قلتي محصلات ديما كده دولة العراق استقرار السياسي ده پیدا بيتنو ابا جهمي بيبتا هو كاري وچندكو خوشگذرانيه كده العراق ده پیدا بيتو هولاتي العراق وكو هولاتيه بجيت تشارشو به ابي دولة ده باشا دكتور جناب تشور من جواتا وزير هرم كردستان نها يعني گریک الکیریه درستی یا سرکیل ده یاسا نفت و غازه دایا زیاتر یا جید بودجه دایان هر دکان دایا او خالن سرکی زادی ابخو اول شین بیجین اپلیکیشن دستوری نه کیشا پو برا پتر یا دستوری دا کل بان یاسایا بی بله وکی من گودی اگر هر دو لاین تایبتی حکومت فدرالی گل حکومت هرمی هر چند دوره پاريزگه هاجید وی مجالی دا گله که برچاب و آشکارا بیتن بس تایبتی حکومت فدرالی گل حکومت هرمی اگر بگیریه که درست و راست و درست دستوری بیت کرن و او سازین دستوریت عراق دا کو حمایت دستوری کن فعلا ببنا او سازی کو پاراستنا دستوری بکن اف کشت هنی دی اینه چاره سر کرن باشه و تایبتی جی موقف دادگاه فدرالی مفروضه بی بابتی دا گله که بلايان وباباتي دكتور أمي وجرن جالك كده نافتو دكتور زمينات سياسي وهر هفكار مجي نورس عبد الله قالك أما جا بيدا كوج زاردفين شاخوان عبد الله أف زمينات سياسية وركفتن بين هاجي هابون هر حكمة هرمي وشخصي مسرور بازاين قال محمد شيع السوداني وشندين قناغان دا أف زمينات سياسي شندا جرينجا كو أف ركفتن يعني بالفعل كود ياسابو جيدا قناغن بهندا هناك تبيشيل كرن بابان بونا أولان دركو في زمينا سياسي وبجهنا ركفتنا كمحكم. زين كاي دياري أبخو أف زمينا سياسية تشتكي جلك جرينجا بو دانانا هر ياساكي بس الفيري دي سنة جاز تأكيد الأبي خالد كما بعد ما دستوري هاي بري خدانا ما بو دستور الدولة العراق ودستور فدرالي بيا بري خدانا كبابتي بيتن وكي من أماجة بيداجت بسيارة شويدة نكال عراق التيارة كي هي نوعا ما معتدلة وبرف رازفاكنا مسار فدراليته وبرف دستوريته بتشيتن بس كيشا تشيا كيشا دو تشتت سركية عراق داين ايك ديسا من أماجة بيشان كير كو عراق وكو سروريا عراقي والسربخويا عراقي الدست حكومتها فدرالية عراقي بخوب خدانين جالك دست وردان الدركيت هي دو اتناف عراقي بخوب خدا وكو تيارات السياسية عراقي برتو بلاويكا هي يعني مثلا لاينك يعني شان لاينك دي ركفنيل جال كيس او ركفتن دي تا مذاكرن ما بين هر دو وكيد بجن آليا دا حكومتها فدرالي جال حكومتها هريما كردستاني بس ممكن نافي تياري بخوب خدا اختلافات هبن نافي تياري بخوف خدا او مركزيات نبيتن كو او ركفناهات يكرن وكو بيويز بيتا بشتات واري جبا جيكرن دا يانجي تيارات ديت سياسية عراق رنگ ديجي ركفن راوس نبا هو كار جواكي مگو چه نافخوي بن چجي يد دركي بن اول بيتا سب اگري وي چنده اتنافخولا پرلماني دا پرتوازيه كب اندامت پرلماني و ديار بيتن يدكو بجن نوینراتیا وان لایت سیاسی کتن و بعد بیت هوکاری و چنده او ریکفتن دیتا پیشل کردن وجبر و چنده براستی و که من گویی اگر عراق دویتن فعلا دولتك فدرالي دولتك مؤسساتي استقرارك سياسي پیدا کتن پیش هر خطوه که بیتن او دستوردان درکی عراق دا حد کی بودانیتن بو هندي حکومت عراق حکومتك سربخو بیتن و بریارت خو برجواندی عراق و خلق عراق بدتن ند برجواندی سياسة وأجندة دركي دا بدأت دو بدوية تيارات سياسية عراقي أبد كو وجودا وهي شد برلمان عراقي دا شد حكومة عراقي دا بقوات اف تيارات هني ايك جرتي بنو ايك استراتيجية سياسي بو آواكنا دولة عراقي الجوري دستوري هبيتن بل البرفي چندجي يعني بو هريما كردستاني جلك بزحمة تو الجلايانكي كو بالا دستا وحكمران الدولة عراقي دا رفتاری بکی سردریه بکی پیوندی درست کی آواکنا دولت عراق بکی قدامه که دا ابخوب کوی پرتو بلابت شناحیه که به وش آلیه که دیواجی مثلا وکی مگو دید بن شارع اجنده درکی جبر به چندی دائما مروف بینید مثلا سر میزا دانستاندنه سر رکفنه
تشتكى اتواقع عملي دا تشتكي دي تتاكد. بله دكتور ابراهيم شرفاني شوار مندل جواتا وزير هرم كردستان زور سپاس با آمده بودن. گلک سپاس.